Nikolčo Dumaše, Nikolčo sine Gruevski. Stani si, sine premijer, da kradeš narod siroma. Stani si, sine premijer, da pljačkaš Makedonija. Poslušaj Nikolčo, majka si, stana si, Grujo premijer. Izbra si odbor družina, pokrade narod siroma. Izbra si odbor družina, opljačka Makedonija. Zbogom Nikola, 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 nešto čudno ti se slučuva. Što je to za jedan ko ti, zaše te podučuva? Nikola, Nikola, to znači deka kralj tebe, deka zemlja ni zapusti te. Nikola, Prodaj majko stanove avlije, pa izvadi sina sa robije. Prodaj nado merču dizelaša, pa izvadi sina robijaša. Prodaj majko placove avlije, pa izvadi sina sa robije. Prodaj majko tenka dizelaša, pa izvadi sina robijaša. Storil mi je cajko tenderi da pravi, tatko Vujko Čičko gazdi gi napravi, tetki vujni strini im napravi firmi, zajko komunjarko. Pa preprli zajko teški milioni, bez nijedan denar strumica ja kupi, strumičani glupi, dobro to i gi dupi, zajko komunjarko. I pokani zajko, prane oktopodot, Radmila Puvlica i Frčkovski tvorot, Ljupčo Bugarinot, Tito komunistot, zajko komunjarko. Ednaš hokus pokus, kurtuli od globus, prane go izvadi, a zajko ušte kradi. Zakam kažam rečam, poglup lider nema od zajko komunjarko. Posaka živi, luđe toj da jade, zada može zajko slobodno da krade, tenderi da cvetat, na nego da se lepat, zajko komunjarko. Aplicira zajko na vlast toj da dojde, zakon za kražbi vo parlament da projde, kičmi dani svitka so tikva da plitka, more zajko komunjarko. Što mislite, velujevije, kako se da samo egzistira, a? Od zajko komunjarko. Da ti kažam v lice, marš od tuka magarice. Ti si bedna grčka groca, narod tje ti dade kloca. Ej, Radoše Kerinska, mame tvoje predavnička. Ej, đubre, golemo si, gledaj kolku prokleta si. Ej, Radoše Kerakis, zlatna zora da ja slaviš.
Глубокие исторические корни, культурная и духовная близость связывают Россию с Республикой Македония. Внимательно следим за текущими событиями в вашей стране, видим трудности, с которыми сталкивается македонское руководство. Россия поддерживает усилия руководства страны по нормализации политической ситуации. Мы заинтересованы в том, чтобы Македония была стабильной и процветающей страной. Заплакала je Makedonija, zaplakala. Zato i mi Putin Vladimir. Kade si Putin Vladimir, сега да дойдеш. От EU, НАТО да ме културиш. Каде си Putin Vladimir, сега да дойдеш. От Америка да ме културиш. Слушам те народ поробен, македонски. Внуци на Александър Македонски. Сега ќе свършам јас во Сирија и во Турција. Идам таму в Македонија. Сега ќе свършам јас во Сирија и во Турција. И одам таму в Македонија. Ние сме народ православен, најдобар. Јас ќе ве спасам од ѓавол амерички. Климент и Наум нас ни дадоа слово азбука. Вие ни дадохте црква и писменост. Климент и Наум нас ни дадоа слово азбука. И ние тоа не го забораваме.